fatu talafo wala Radio Samoa ili ni fo itai au malo le soifua manuia, alo mai o talo le asfaraili. Avele lango le pule ngā nua au kilani e toi wha ale leile malai Eden Park, ai le o le whai o seisi malai ili taulanga. O le unga leo le palota na nafi, se fulu fitu i le lua. Ma uawa noa mai ai nei wha atala noa ngai fia whai ai le vau le pule ngā nuu male malo, i le luma na i o le malai ta alo. O sei unga o lo sa wai fo i maa ia inga, pe o na sau no le pule nuu i a Wayne Brown, e le wha ape o le a wha atupe tangata tutongi rate sa au kilani. Ma o lo iai lava fo i le wha amoe moenga, ia ngā lulue wha atasi ma le Eden Park Trust. O lo tali le leia le Eden Park Trust le wha ai unga le pule ngā nuu wa iai, wha ape le Hospitality NZ. O lo manino mai fo i le wha ai unga le palota le pule ngā nuu ana nafi, o lo o lango le pule ngā nuu ai le wha ape wha atupe e le pule ngā nuu fuanga po le wha atupe fo i o le luma na i o le paka. Wanga i ese le kainga ora mai nuu tau ngatau au kilani ma o le ua wha atau ese maona fale. Saunoanga nei al pule sili a Matt Crockett ana nafi le whonutanga a le Residential Development lua o lua lima. O se swinga ia fetu una i ei tupe wha alu i no fuanga tau ngatane. Ai ave uma e wha waifale i isi no fuanga i tau ngofie. O le kainga ora o le ana wha eilo mai le tausanga ta alu ai. Wa whanga i lunga i le se fulu lua tesi tolu piliona ana ai ta lafu. Mai le lua tesi fitu piliona saya i le lua fesfulu valu. O le afo ina upu ia i le tau ngata tele o le tau e whau ele apamene tasi Meadowbank. Le e wha pe tasi tesi lua miliona. Whai mai ele pule sili o se fetu utu una inga ua whai aina i hawa noa mai ei tupe nei e whau isi whale lua pe tolu e isi no fuanga. O lo iei fuanga al pulenga ia whau sia le tusa ma le lua afe lua se lau whale se ia o atu le masino iuni o le tusanga fou ma o se au whai e maa wai. Le fitu se fulu ma le valu afe whale ale kai nga ora. O loo whaatu mau pe awhe soa soani au se tālia mo le Pasifika, pe ona toe whae lo mai le paketi o le vaiaso nei, tusa lea ma le 5 piliona tupe au se tālia. I lea whe soa soani o le asi itia i le tusa ma le 25% i tausanga te itasi, i totono o le sefulu tausanga o iluma. Ripotia o le tele o le whe soa soani o lo i totono o lana Foreign Aid Support, e alu lea i le Pasifika. Ma e whape i nisi o polo kalame wawa noa nei ona ua momotu le Global Aid America, o le awha atumu e au se tālia. E lona o te lenga, whaasfulu ma le 2% alu le Pasifika. Southeast Asia na te mawaina le tusa ma le 25%. O Asia i saute, tusa lea ma le 5%. Afrika ma sa e tūtotonu e 3%. Ma polo kalame o ta ua Global Programs e alu i ai le 2% O lo alu pe i lunga le whai numero ngase toe fo i whale le i wa aia se fo mai. Ma e gai nisi o leana mali liu lava i totono le tolu se fulu aso, talu ona i Emergency Department. O reporti nei na toe whae lo mai e ilo i longa le soifua malolo ina na nafi. Mai whapea na alu i lunga le se lau 2%, tangata toe fo i le whale e le i wa aia se fo mai le vao le lua afes fulu ono, ma le lua afes fulu iwa. Ai tangata toe o i le whale au noa ma le wa aia se fo mai ma o leana muli ane mali liu. Na wha mawina e tesi tolu tasi le vao le lua afe lua ma le lua afe lua tolu. Wha atusa i le tesi tasi 5 i le vao le lua afe sfulu ono ma le lua afe sfulu ma le iwa. Whai mai eile Health NZ e moni o lea na alu i lunga tangata toe fo i ele i wa aia se fo mai peitai. O le alu i lunga o tangata mali liu e le wha apena o le paule o le mafua anga na umai soifua. O ni whae unga u whai mai ei man soifua maloloina o le atau au whae i totono i longa ma mata upu toe wha le leia a wale alu i luma o le pulenga ma le au nanga. Matala whae u, o loo whaatali le whaasila silanga mai le Minister tupe Nicola Willis whaatatau i fuanga le malu e au mai ai, le supermarketi lona tolu i totono o New Zealand. O le whae unga le vaiaso nei e whaape fufonga mai ai Willis whae unga le kabineta o iai. Ma le tau mawhainga i au na i se isi supermarketi lona tolu e sau i totono o tauwanga o le marketi a New Zealand. Ripoti e whaapeo le aso le e whaatali e fufonga mai ai. O le vaingo supermarketi i New Zealand, o le awhaato ase e mai ai Willis i le masina le nei mai a Scott Simpson, le ana iai mua peitai ona o nisi ona sootanga ma se tasi e ana ina, se tasi o supermarketi o lea ua toe sui ai. Talanalo Radio Samoa, manuia le tai au.